Juar bagori numbering ko retro constituency ka parlo. Arlong Juhu anim kirim adim aklong along kar binglon ton mas konsir CM Dr. Tuluram long hanglapen. Education EM Richard Tongbi lapen MLA EM MBC doan chetong dun bang sohut pherangke pale dun si keching pen ki jut ana birta ribdun. Hala ke hol ke. Sotre choki putikang solang duarat apa. Sotre choki putikang solang duarat apa. Ahoya dui bikang tak keblang kiduk hakatang solang duarat apa. Kang hon kang jin susitikang. Arong chu amalong along ka. Arong chu amalong along ka. Amalong along ka. Arong Juhu amalong along ka. Nó là xả ramen về đó. Cả đôi cả bên thì họ, cả cái mấy hàng cái đường này, xả từ leo lòng hàng, đường cả biển lòng cả cái hai rồi đây. Cái gì mình mua phải lúc mà hàng là phải xem long lon nha phải ra hè. Đó mình. Em có sao cho nàng lang, sao cho
amalong along kla Arlong chu amalong along kla Arlong chu amalong along kla Arlong chu amalong along kla Bangso me alongkar bilang termas konsir CM Dr. Tuliram Longhang pen kecak tekang lagi. Guru Bodhon Singh Hanse Phan isi hemtun mesen kimpi pola pen. Barpi barso kacitia hemta kimpi pola pen ke. Mondir along ke dam ke bang atowar sitami blog ita pen towar selam pi popusi lam thei cicak tekang. Kedon ahin bedin phan dak ho asai yang deng klaim nangi pulo lasini phere pin pen nili na tum phan lam chak na pilo piningkani siang bong si lap ke ho pin puro wan dame ke klaim pon de je phan bori pon fokus na tum phan lam chak na pilo he isi bang nomor bang ke charso aponang cheti hala engineer be lambe chibai bo hala pura da de thoi ben ke bang atwa pu do baguli bo dola mara chiton da hala soto ar bang ke nilu ningkan si ini ba aponang ko isata ke claim pon jia phan nili ana ma hiljume do awan chihu ahiljume do take nili ke claim pon jia phan nili bori pon po apen ke claim pon po kusna tumpan pachini do pada hetok do pada growing hall pada extension lagi pulo lapen ke ada apa kurusar ahentum pada tubet lagi itu alangi hentum building kacing honai ni kacet honai kurusar dan Hanse antum pinangji lata klempon po isi abang ke dak barpi barso ke tak daking thilji radim lasi laso barpi barso itu adim tananji lata metia pon po lapan isi hora dapen pu ke bang tuar tuar lapen pu cekor ke plaflat lasa terang tuaran lapen dak kawan ka sia diman lada bangke kewal blok atuar pikon po kusin na tumhan pacin iglo lata prajin ben kian po school ka muthegang lo kelso ting bile ne kahno do erno bandul bal pene dola lasi education na yeng lo lapen galang li jeta konsensi lo mulilite tangga mosi than pon lo lakenon prajin ben tiar pon danu pusi alang ifan ni hukum piano Dorbamli Dorba Guria konsensi angkang long along cuhu ni lagi bang ceng lo ada lokal emisi lapen iem lo Richard tok biak hai lapen sujurong pakai hai ni kana batai lo dak bang nanggi pulo nasib ini dak kurusar non sing Hanse phanda cetong lo ni arong pik lo lapen laso dak along cuhua amin pen isi nilipan pin puro lo nangi pido halaki pin puro lo bangke dak kapre sayang deng kim nang kecohang dundo asila kedo anak sayang deng dame ke klaim pon je pan nili bori pon fokus pulo la pen abhake ningkani siang bong kapetang je pan bori pon po halai sia bangke nilitum state government pen sitang kecohang bo asi hola bangke non prabjin pen pasing sonji pan bori pon po hola sobanga doar baguri pen hola dak hai de thorpen dolamara to aran bangke hola bangke lasi la sosayang deng dak claim ponji pansi bori pon pola la state government long si dolo lake asa passing son ji pansi claim lam chaga teng pen sime hola dang tum chuki hola pen borpung tarapung atwa tame non prabjin pen chengpo tendar korelo hoda bangke uti haroi sira Troxikera Troxi laso tangka bangke ada bangke tendar kolelo sedang nang pian
sayang deng damen lagi klaim ponji pan bor ipon pupus tu pat pacini tapi kalau dari korban ku cukela tuar ke kon bak der lah dari thorpen cuki hola Oke, kontraktor. lagi kontraktor tu han kau dai tang dulu lagi ala kontraktor kan mak prabji lagi nil tum da presar dipo tapi sari silam lo JJM scheme la duar bagori angkang penangan dan tuar orang kami lijam sih teglong la so jol jiwan mission scheme bangke lagi jitu niki la yong si kahino komplain do pelong tanang tu return ni fanang pidano lagi payment pipela ade ladake alang tum jong si ladak engineer tum completion certificate lapen ke public pen isa certificate do nangi hala hai aweti ke alang tum bangke bill final News Desk Report, TK News.